Ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Kuri ubu ngubu rero amakuru mashyashya agezweho nuko abaturage batanu bo mu karere ka Rubavu bahitanywe n'ibisasu byarashwe na FARDC ndetse na FDLR kuri uyu wa mbere. Ibi ngibi ni ibyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga, aho yabitangarije RBA ko abantu 35 bakomeretse ndetse bari kwitabwaho mu mavuriro atandukanye. Brigadier General Ronald Rwivanga akaba yahumurije abaturage abizeza ko ingabo z'u Rwanda zihagaze neza. Uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda akaba yatangaje ko RDF irakomeza gufata ingamba zose zishoboka. Ati RDF irakomeza gufata ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo hirindwe ibitero byose byambukiranya imipaka byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Ngayo amakuru agezweho kuri ubu ngubu. Ibi ngibi ariko bikaba ari ibintu byatangiye gutangazwa n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane abafite abantu baziranye mu karere ka Rubavu, bavuga yuko hari abantu n'ubundi bari bitabye Imana bitewe n'ibisasu byagiye biterwa mu Rwanda. Nyine ibyo bisasu bigafata bamwe mu baturage, bamwe bagakomereka, abandi bakaba bitabye Imana. Nk'uko rero umuvugizi amaze kwitangaza, ibi ni byo koko, ahavuze yuko batanu bitabye Imana mu gihe abagera kuri 35 bakomeretse. Kuri ubu ngubu bakaba bari kwitabwaho mu mavuriro atandukanye. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates, mukomeze mane natwe ku makuru agiye agezweho, cyane cyane amakuru yerekeranye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za FARDC mu mujyi wa Goma.